Ahee, nawamkela kambe ka Masters Tsonga Analyst Channel. Namuntlha ta ni kha ni vulavula hi Mr Post na ku va Giyani va apologizini ku va va tsale post va fika va kombisa ku mizi ra Abuwa Garage a ku ri Mr Post. So tanihileswi mi nga swi twa ka interview liya ka Munghana Lonene, loko ri mi nga se vona ni ta vekela link ka comment. Mr Post di fike di vula di ku na botet ni va tini Mhlave lexi a ni ta xi lava ka Mhlave eze va ri n'winyi wa phepha leriya loko ri va kombela ku rivaleliwa ka vaseketeri va mina ni le ka mina ni kombela va tlhelela kwale va nga tsala leswiya leswi va nga n'wi hlongola luya na vo va swi kota ku tsala hi vo va nga sungula phepha va swi tsala kwalaha ku luya a ku nga ri mina va tlhela va kombela ku rivaleliwa ta va ni va rivalelini mara loko vo ka va nga endli sweswo mhaka ni ta yisa mahlweni. Yeah, so ka the same day, the 2 ta June, I fike hi vona Giyani va fika va complya na request ya Mr Post lava nga fika posta ka official page ra vona tanihileswi mi swi vonaka kwala va tsala ku ri Rivoningo Media yi tsakela ku va yi apologize ka Mr Post timhaka ta article leyi a yi postiwini ka Giyani Facebook page hi ti 1 ta June. Article ya kona yi fike yi kombisa ku petrol attendants ti lwa na Mr Post after loko a attack na petrol attendant. And then ku ve na Giyani editor Thandi Mathebula na Nkoriso Ngobeni lava nga vuya va suspendiwa timhaka to posta swilo va nga na vumbhoni as facts hi ku laha a va nga tirhisanga alleged mavona. So editor na reporter swi fike swi va tsandza va ri vambirhi swi fike swi va tsandza ku va va prova ku Mizo loyi a kha a fayiteriwa ka video clip a ku ri Mr Post mara vona va fika va chuza ku va posta njhe va publisha just like that. Mahanyelo lamayani a ma pfumeleriwi ka journalism na mahanyelo ya kahle swi pfumeleriwi at all. So Giyani publisher Blessing Mathebula hi to i n'winyi wa Giyani loyi i fika a teka full responsibility lero ndlela yin'wana before article yi publishiwa ku ta va ku ri yena a nga ta hamba a vula ku yi fike yi pfumeleriwa or fike yi nga pfumeleriwi. So maybe ku nga va na some improvements ka Giyani because mina so far ni vona as rubbish to be honest. Mhaka mapostele ya vona ku na swo tala leswi va swi posta mi kuma ku a swi na professional ya na unlike a swilo swa vona. So hi ta vona swona if ku ta va na change. Loko na mi nga za mi subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe. Enaka, ole mbilwini n'wana wa mina wena Beni Mayengani.